mu gitondo ku ngabo z'abarundi ati abasirikare b'u Burundi bari kwicirwa muri Kongo nabi cyane. Nibyo byateye ubwoba President Ndayishimiye kugira ngo avuge nabi kuriya. Umusirikare we yagize ati ntutukirwana tujya imbere duhora tuzinga karago twiruka kugira ngo dukize amagara yacu. Abasirikare ba FRDC baratinye kuko bagenzi babo barigoma babahaye amakuru yuko M23 idakina. Abarundi nibo rero bari gushyirwa imbere maze M23 ikabarasa koko. M23 ukuntu iri gupanga urugamba biri gucanganya abarundi na FDLR bari kumwe. Ndayishimiye yabuze icyo yavuga kubera ko ari kumva ibihombo mu matwi ye bya buri kanya muri raporo ziri kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birasa nkaho ibintu byamaze kuba bibi cyane ku mirongo y'imbere y'urugamba. Kurundi ruhande reka mbanze mbageze i Kinshasa kwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu ijoro rikeye ubwo yari amaze kumenya ko muzigo w'indege ya karindwi wuzuye intwaro uvuye muri Afurika y'Epfo wamaze kugera ku butaka bw'igihugu cye, yabwiye abamwegereye cyane cyane umujyanama mu by'umutekano ati iki ni igihe cyo kugira ngo duhorere abaturage b'abacu b'abanyekongo bari kurira mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, kandi ikindi iki ni igihe cyo kugira ngo twitere icyuma ngo tubeho nk'abanyekongo. Ndababwiza ukuri ko icyiza nabwiye mu nama y'abaminisitiri ko hagomba kubaho kugabanya imibereho y'abayobozi n'ibigo bya leta, ko buri wese akwiye kubashyigikira kugira ngo turebe ko hari icyo dushobora kugeraho. Ndashimangira ko intego y'iki gikorwa cyo gukunda igihugu yaba igamije gukusanya amafaranga azifashishwa kugira ngo dutange ibihembo byihariye ku basirikare, abapolisi n'abasivile b'abakorerabushake bari ku mirongo y'imbere ku rugamba ku guhangana n'inyeshyamba n'ingabo z'amahanga ziri kumwe mu kiswe M23 mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Ndavuga ibi kugira ngo mwese mutekereze ko iki ari igihe cyo kugira ngo tuzamurire imbaraga ubuzima n'imibereho y'abasirikare bacu bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndavuga ko ubwo tumaze kubona umusada ungana gutya, dukeneye abakwiye kuba bawukoresha kugira ngo duhagarike umuvuduko Colonel Inanga na bagenzi be bari kugenderaho. Ndabizi neza ko kwinjira muri Sud Kivu ari umugambi wo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo indege zihagarikwe, ariko ibyo bigomba gukorwa vuba cyane. Siko bimeze, niko biri. Andi makuru akomeye cyane ava i Kinshasa agira ati ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo kwa Cyril Ramaphosa by'umwihariko mu rwego rwabo rw'iperereza bahamagaye urwego rw'iperereza rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bababwira ko ibigendanye n'izindi ndege z'umusada zishobora kwerekeza i Bujumbura zikava i Bujumbura ahubwo zerekeza i Bukavu. Amakuru ingenzi avuga ko inzego z'iperereza za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabaye zibujije gato iperereza rya Afurika y'Epfo gutanga raporo irimo icyo cyemezo ko indege zuzuye intwaro zanyuzwa mu Burundi, kubera ko Burundi nta buryo bw'ubwirinzi bufite ku buryo bishobora kuba bibi mu gihe umusada watwikirwa mu kirere cyangwa se mu bibuga bitandukanye by'indege byo mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo badateza ibindi byago bikomeye cyane. Amakuru y'ingenzi agira ati Chef d'Etat Major wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye abagenzi be ati hari ibyo dukwiye kuba dukinamo, hari n'ibyo tudakwiye kuba dukinamo. Itangazo M23 yashyize hanze birashoboka ko ritareba igisirikare, birashoboka ko rireba politiki. Nibyo koko turarwanira ubusugire bw'igihugu cyacu, ariko rero hakwiye no kuba habaho uburyarya bari muri M23 kugira ngo tubajijishe mu gihe bakijijinganya, aribwo dukura mu nzira izo operasiyo zabo. Ariko nibikomeza gutya Sud Kivu barayitwara. Nabonye raporo iva i Kalehe muri Sud Kivu, birasa naho ibintu byamaze kuba bibi cyane ku rugendo rwa nyuma bwerekeza Bukavu. kandi nuko mudashaka kuvuga ukuri
intambara zose zagiye zituma igisirikare cyacu FARDC kinanirwa twagiye tuzitsindwa mu buryo bumwe. Noneho rero amayeri nabonye muri raporo agaragaza uko inyeshyamba ziri kurwana, birasa naho nidukomeza kugenda muri uyu muryo turaza kunanizwa cyane. Birasa naho umwanzi afite imbaraga zidasanzwe ku buryo Bukavu turaza kwitakaza, kandi biraza kuba bisobanuye irindi muka ryacu, kuko igisigaye ni umuvuduko udasanzwe ushobora kudushyira mu kaga gakomeye. Andi makuru y'ubutasi Kinshasa avuga ko hari abasirikare 4 bo ku ipeti rya General de Brigade mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bongeye guhatwa ibibazo n'urwego rushinzwe iperereza imbere mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubwo kubakeka amakuru ko baba bari gutegura urugendo rwa Joseph Kabila rwinjira mu gihugu bigendanye n'umushinga bafitanye wo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bamwe mu bakora mu nzego z'iperereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuze ko aba General de Brigade bose bafite aho bahuriye n'ibimenyetso byamaze kuboneka mu ngo zabo, biganisha ku kuvuga ko bafite amatelefone bavugiraho na Joseph Kabila hoze ategetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agasimburwa na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Birasa naho ibintu byamaze gukomera cyane. Gusa amwe mu makuru ava indani mu bashinzwe umutekano wa President Cyril Ramaphosa bavuze ko nawe ubwe mu rwego rw'ubufatanye budahagarikwa vuba bidatinda ashobora kwerekeza i Kinshasa kugira ngo ajye gushyigikira umuvandimwe we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abakora mu nzego z'umutekano kuri President Cyril Ramaphosa kandi bari yakara umunyamakuru w'ikinyamakuru Daily Maverick bagira bati iki ni igihe ahubwo cyo kugira ngo Afurika y'Epfo yerekane ko itagiye kurwana muri Kongo n'imitwe yitwaje intwaro yabujije umutekano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko yagiye kugarura mu mahoro. Ni ngombwa ko igisirikare cya Afurika y'Epfo kibanza gusohoka muri Goma n'ibindi bice bya Mubambiro giherereyemo kugira ngo President Cyril Ramaphosa yerekeze Kinshasa. Ariko mu gihe byakomeza kugenda gutya, ingabo za Afurika y'Epfo zagoswe zishobora kuraswa ku bwinshi na M23. Ni ngombwa ko urwo rugendo rubanza guhagarikwa kugira ngo imfungwa zacu zibone inzira zitahe. Bikavugwa ko President Cyril Ramaphosa we yifuzaga kwerekeza Kinshasa kujya gufata mu mugongo cyangwa se gushyigikira Tshisekedi, ariko ko bajyana nyine bamubwiye ko agomba kubanza kwitonda kugira ngo M23 ihe inzira abasirikare ba Afurika y'Epfo bagotiye mu bigo bya gisirikare bari babamo muri mission ya SAMIDRC. Gusa ku rundi ruhande bikavugwa ko M23 yababwiye ko bagomba kugenda imbokoboko intwaro bazanye bakazisiga. Ibisa naho igisirikare cya Afurika y'Epfo kitabyumva kubera ko bishobora kuba ari umusada M23 igiye kubona itarwanye. Ku rundi ruhande i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi biravugwa ko ubutegetsi mu buryo bw'ibanga burimo gutanga amatangazo y'abagomba kwinjira mu gisirikare mu basivile b'u Burundi, ariko ko abasivile bakomeje kuba beribamba bavuga ko icyatari igihe nyacyo cyo kugira ngo umuntu yinjira mu gisirikare bigendanye n'intambara zihari, ati no kujya gupfira ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibishobora gutuma hatekerezwa ko igihombo cy'abarundi ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo birasa naho byamaze kumenyekana imbere mu gihugu cy'u Burundi ko buryo abaturage batangiye kwanga kwinjira ku bushake bwabo mu gisirikare. Birasa naho ari ibintu bikomeye cyane. Reka mbaye ikaze rero ku itangazo ryamaze gusohoka, itangazo rikomeye ry'umutwe wa 23. M23 yahamagariye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiganiro byo gushakira hamwe icyabageza ku mahoro arambye. Ihuriro AFC M23 ryatangaje ko kirajwe ishinga no kuganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa hagamijwe kurebera hamwe icyaba igisubizo mu guharanira amahoro arambye muri iki gihugu cyakunze kurangwa n'umutekano muke. AFC M23 yabitangaje tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 mu itangazo umuvugizi wayo mu bya politiki Lawrence Kanyuka yanyujije ku rubuga rwe rwa X. Ni itangazo iri huriro ryashyize hanze nyuma y'iminsi mike ishize ryigaruriye umujyi wa Goma n'ibindi bice by'ingenzi byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu abaturage bari barahunze imirwano bakaba batangiye kugaruka mu mujyi no mu bindi bice
uyu mutwe wa 23 ugenzura. Mu itangazo Lawrence Kanyuka yakomeje agira ati twongeye gusaba ubutegetsi bwa Kinshasa ko tukirajwe ishinga n'ibiganiro bitazigwe kugira ngo dukemure impamvu muzi y'intambara hagamijwe kugera ku mahoro arambye mu gihugu cyacu. AFC M23 kandi yashimiye byimazeyo abaturage bo mu mujyi wa Goma bayakiranye ubwuzu ubwo wabohorwaga bakemera gufatanya mu bikorwa bitandukanye mu guteza imbere iki gice cyari cyarabaye isibano ry'imitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR yasize ikoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda. Uyu muvugizi yakomeje avuga ko AFC M23 igikomeye ku mahame yo kurinda abaturage bose baherereye mu bice babohoye, kabone nubwo hakiri imbogamizi z'ibitero. Yibutsa ubutegetsi bwa Kinshasa ko nta buryo cyangwa ubushobozi bwo kugaba ibitero kuri uwo mutwe bafite. Lawrence Kanyuka yakomeje agira ati turasaba abaturage gukomeza imirimo yabo ya buri munsi nk'uko bisanzwe batuje ndetse ntacyo bikanga. Ubutegetsi bwa Kinshasa nibuhirahirira kugaba ibyo bitero buzirengera ingaruka zose bizateza. Yavuze ko AFC M23 yiyemeje guhangana n'imbogamizi zose zirimo n'ibitero yagabwaho mu buryo bwuzuye, bagahangana naho zituruka hatitawe ko ari wo wese wabikora, bigakorwa ku mpamvu zo kurinda umutekano w'abaturage. Uyu mutwe kandi wibukije abo mu ihuriro ry'ingabo za FRDC, igipolisi na Wazalendo bakihishe mu bice bitandukanye kurambika intwaro hasi bakazikusanyiriza kuri Stade de la Unité, bakabikorana umutima ukunze badahaswe. Lawrence Kanyuka ati turasaba n'abagicumbikiye abo bantu kubasaba kwigaragaza bakitaba nk'uko bisabwa. Abo n'abaturage ba Kongo, ntabwo tuzabagirira nabi. Ingingo yo kuganira na M23 isa nitumvikana neza mu matwi y'ubutegetsi bwa Kinshasa burangajwe imbere na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kuko inshuro nyinshi yabyamaganiye kure akagaragaza ko ataganira nabo yita umutwe w'iterabwoba. Nubwo yabyanze, ariko uwo mutwe umaze gutsinda ingabo ze kenshi cyane, ndetse uyu mutwe nutinya kuvuga ko ibyo uharanira nibidakurikizwa utazatinya no gukomeza uganiya Kinshasa mu rugamba rwo kubohora abanyekongo bose. Kuva M23 yabohora Goma, ibintu bikomeje gusubira mu buryo, umutekano uragarutse, ndetse ku mbuga nkoranyambaga abagize AFC M23 bagaragaye bafatanya n'abaturage gusukura umujyi mu bice byawo bitandukanye muri Goma, Kivu y'Amajyaruguru. Birasa naho ibintu byatangiye gukomera cyane, gusa ubutegetsi bwa Tshisekedi bwakomeje kwinangira. Reka wumve amagambo yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ubutegetsi bwa Kinshasa, Madamu Teresa Kayikwamba Wagner, aganira n'ikinyamakuru cy'Abanyamerika Ijwi ry'Amerika ati nyakubahwa, wabyemeza kuba dukurikiye niba inyeshyamba za M23 arizo zigenzura umujyi wose wa Goma? Waba ufite ikigereranyo mu mibare cy'abahapfiriye? Je voudrais tout d'abord préciser une chose. Quand nous parlons de la situation qui prévaut dans la ville de Goma, il s'agit d'une occupation des forces armées rwandaises. Mbere na mbere ndashaka kwemeza ko Goma yigaruriwe n'abanyamahanga bikozwe n'ingabo z'u Rwanda, igisirikare cyemewe cy'u Rwanda, umuturanyi wacu. Nibyo, nyuma y'iminsi yaranzwe n'imirwano ikaze, twabonye mu mujyi M23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ubu bamaze kwigarurira igice kinini cy'umujyi wa Goma. Ku bijyanye n'abapfuye, bitewe n'uko ibintu bigenda bihindagurika cyane, ariko kandi na M23 n'ingabo z'u Rwanda bakaba bafite inyungu mu kutagaragaza isura ya nyayo